Ashe for me mo bibia kwaba by emergency Ghana TV eso enen so yasanso edinhyemu ewa hebio me gidi se bibia wo bia no bibia ekoso ye eje amma dani de ni ameka so obaso na wa subscribe wa like na wa drop comment no so e comment section ho eje amma me se ene ni da edi kan a wo hwe me abusuafo ahade yetie nkofo asem na eja yetu omofo na yedi bi nso ayede etu ye hofu ene story amensa kan e wo fidie ma se me di story bi ebo efa ye ma mi bi obetina fidie ma se ya na o chirechire ni nsem na asem o de ba ye ne se niku atena for so many years awo ye fe na awo onwu bi ja eni nti be ma no afa na chi akwa mma ni omo awo na sisi ane die be ma no nye de omefi ho biom wegya no e wo businfi a ono sisi an bebi odakwa no ba ni so ye de onim ho no eni nti ode be pie mu e wo fide ma sisi eja ye moa no na ye nso ye adwen se ye de ye eja ye beti ye nsa e de afa papa no na ene papa na be pie mu e wo fide ma se ono nso ye de echirechire ni nsem nti busianfo ye nsem ani nko tie mu nsem ma na so hye no so be subscribe na wa like na wa joku comment no so comment section ho eje amame come ho ne nko hwe video no emras Mary Adoma Pankrono Estate wan waba ne kunadu akwasi ata dwane agya no abusua fiem God Auntie Mele susu jeji dem net say em so the assembly die na kakrani so wale ofata mfie sei ni If 2012 no Sumpa FM ai ka tena yansa osi awo ma ti wadwane akofo pa ne na wo en wagya watra busua fie eti wo meja akwan tie ofata te sei obe show iso ayo bible kura bi focus ya kasa prekoshina bodu ane cross open dey ne bible mom na me kwa sore na ko hin asore uruma no fansani fato bible no so e yesu nso ahuna man na bodin eyemme akwasi ata me akwasi ata me sada bible iso sa sama me beka no no kura trodo mi nitro una o kadi machi ayo ni minim ni sa na roma kenkoi fansato so na bodin eyemme akwasi ata me akwasi ata sada bible no so sa sama America no sama America no krenko mi nitro onyame boa me Order ejata emsa asem ye wani musem maami wona no mo wade ana mo jai maami ni die mo awari ne die betimi aka se isi ya nwale bi mo nwale bi na akọji ni frabusuanfo na akọmena busuanfo me fa no ko edi enti ahombo ko mo a igusu ayi dia ekwa busuanfo ni na ti ahombo akọ mo awo no oti oba afoforo no bona ko homa because oti wono oti ba je mbona ko homa pa de bi ama ni sei ye de bi am ye na otwi bi ama ni sei man 200 cedis maami asema o kan no kure na otwi bi odema mampa cha oboa ebu ha aboso me no asani 50 cedis be frena boso me no send 50 ofata ya o send e wo fon so fa fon ne bra ne ehwe boso me ya send ni 2 million na dance int ba cha me dey me send from me force now send free bia omunye communication na me da fa so dia man eti da ben de twa to o send ni 2 million de twa to no send 2 million ban say date ni dia na me fa hye ne so ofata hwe ewiase ayewo no wutwa wo tekrema totoria wo ne oba atena wo se awo ma etu akofo ma ene wo ma wo na wo mpeno a jane kwan na fa ne komena busuafo se wonya ready a wo fa ne kwan no wote tie so obona akohoma oye obona wawo a wo ne te no onidi ofata onidi e pa cho ba no se me mona akohoma na me ntiase e bona akohoma obona akohoma daben ejiraben na bosumi hudi sika ma no mfa ma na bosumi na wotwe ena ade ma no na wotwe me diska ma no eti na wotwe hudi ama no mami me de ma no kwa na wotwe mai o man say ske kwa me no ma 100 cedis me de go no fon so kwa na ma mami me oso ode ama Mary mampa cha na no Friday ni 50 cedis e no send by na ro fa sika kwa no send ya wu na offer lad be kura o kan ina no
Bien way no kure. Eti mo mienu ni se wan na eka no kure. Bien way no kure. Maame o sende bre wo phone so. Me ba cho me phone na me de ka wo so ntina ma ne sande. Na so tie. Wa betena ha be pesika. Omo hudi, omo bo na wunchia. Omo de nya adwuma na omo ye. Wa chimuti asi nche half currency. Mo nyina mo ye fon. Mo se ga ewiase. Wa bo besia wa nchia. Wa betena ha be pe compensation. Kona ko chiam tie ka no. Wo wi ano waba. Why? Ko so ne ko tia. Me ba cho me tua ma wo mo. Wa tia ma om da bai. Me ba cho me tua. Obi enye Ghana ha. Obi e bad. Edi wani esram so se pona isija so atetare. That's what come. What's all the frako? Me ba cho me tua. MTN no de enye adwuma. E no mo de omo ye. Achi a wo kwa besi akonwam. E be pesika. Ofata. Tie me na tie me ye. Asama wo ne maame ni die na enye o. Etie so pe obi tetreta frudua kone. Na patapa ni pieto. De mrabe woro se wa hwe kwa bia fa maame na fa to anya ne kwan a make jimitum ebrada ubenya koton krata dem pese ka kire ono no wotumi ni oba fo franco tena na wonya ne tena wo wabusu afie ama woni aba eni nani wate woni aba eni nani na wo ne yentowo edwom ko baka kotobi etu de wanya obi a wo ma na wa fa jan kwan kache jan kwan daben ana wuja no kwan Epacho Bese mbuzan se kwanya no se na obwe frimo yo ma Mary o se kwanya no pese Ma ba cho me so ha dan ma me ai ye di kan de hia e dan ne first ansa na onya me kwan 1 billion ama so di 1 billion unu ma de koro e o chere papa yo tore ni tiri nya no 200 million kro bi a no be ma 1 billion o fat pacho wo bi o ja jo cheche na me de me nyene me ho baby o tene ne da so ya wo pepusia de tua nyon de so ne ne yire ne te ho o fata Mame ene da ho no wo se ha da no chema na 1 billion nti eja wo na akobu wa topa eti de obetu aka ne nti yo ina wasi Sia na meti aidi Ekwanya no ne semperasa isu to fumode misu bi edwuma na me edabani ya ne kwa ka na kwa me kase kwa ovitemu a ke bra gwanti mi asa ba gise de o ton wi o yire no ne ma ne mu ni di Ndonwi ya di se no menya adwuma sese kwa ya ono kwa fam kense ki menya adwuma sana menya skama wa ya yusu akra ma me ne bi ba 50 cedi no ne 50 cedi kwa no ma menya ne kure okaze me 50 cedi za ne sam de ma no ne kure no nka ma 50 mi pa cho metimi afra ba ya no do ye sandi gusu no pa cho obet me na ba ha fabra o ye be fere ya ye hu de odi ntro se na mi chi no abibi abetua anu zetete sweet bad egusi fumasi taxi rank evuta bon tu fa number bra me de nipa de obi se so nka no kora ye be hwe ba bia no kora no ye be fra bu se sika kora wo sende ye be yima no mamele bra be yima ye fra no woni mu se fra wo sei ma Mary yo eko tu MTN fo sika na mo pesa chia ma ne da ben ashe mo ku ga o beji 1 billion o de ba bia wo de ka wo de watua ampa twin bra fo kakra eti ma Mary wo ku yon ushi na di sei sa wale fo Pacho be 6 years ni. Ono nada. Yo, hey, papa why be you? Why be mu nya ma fofra? Esa mo yire no mo de adane ball aso niema. Enfie nsia, unu obi babate, one ne nada. To adon kwa konwam. Ahwo fata. Tu nua ba, obi di na be wode. Wo nua ba, obi fa no, na oye ni sei a, ebe ye wode. Ade a anye so no wo ho tumi. Nyame na de man wo ma onya bie. Ti ano no yetumi punish wo ba sei. Kosre. Yo, your friend says sister no. Pacho de abana. Yo, Sumpa FM. Abana. Man. Eti say. Pacho yo. Me pacho na no sika sen of ata send ma Mary no. Pacho 50 cedi. Ye da say of ata so wudi tro.
Mami. On se wudi tro. On se wudi tro. Once the baby abe try set it be sweet bad. Every see for it that's the rank to. Adaroma, ye kan sa no. Oba no to sa no kan nsem sa no. Mo kan gro. Adanse ni. One kan kura adanse ni. Eti wonu ya ba na awotwe. Ye man 50 cedis ya. Ne be ka kire wa eye. Aden na mama bi mutiri mo oden sa. Wa fata wa ejelikes. Enye na wo twere ba. Bonza bize jeli pay Bonza bize. Jeli pay me. Sara ma me do me. Ah wa ye jeli no. Bitunya. Somalia o. En boy Somalia na free ba yo se di asemu. Wa ye jeli no. Bonza bize jeli pay me. Etu nia pa obi ye ni say ya be wo de. Ofata. Aya mo hweye. Na awotwe wo mama me 50 cedis. Wa won ne na mfie nsia watuti wo ba so eja ye tie wo ha dan no enu de hia enu mani ye so yin frifie ho ye tie wo yo edan ha na oka no so said ye ni abusu atranse awie ho no sa de na man ba ya man da be onko pebi da be and if in could be a uncle Pedano be okay. Now, if you are Quanquajan, I say, you know, Waka Quanquajan, so ye, and you win ya. Me, I have no answer. Me, I come saying at your binya, Tisana Ubinya, a Dauruma Quanquajan, Victimania for 10 million a month 4,000 1 billion against 4,000 and you know. Eh, do be nya Rwanda. 6 years of ata. Onso fata wanya do de emfa group ya nto nchen. Se woni oba tepa no nya ubone. Nyeso akobo adwaman, nyeso na se awo manti. Wotu fie gya no kotena oba so. So ho na woni na 6 years. Na wotwe bia man 50 cedis. Hey! Oba wo na wodi ka wali no. Wapono wadi o. Sumpa FM. Como ye di na sebi wi ase peno fose amaka masema ye na ya obey minute se me kwesi akwasi se ma ne boni bi da ana we de wa ye ne che boni bi da woni watu oba so sisi so no yire nche enai boni be ne che we sisi aso no enkura ye ti me presa asama ti aye di se bi da sa me wo fa ni ofa bojo se to ofa mu nyina mu ho na wo yefu se berasa ka oba no so me ntiwi so ma me so wa ha bia kan komo aye di ne me ka se bia wo bia ni wo kae wo so woni ne da ene wo ne ti wono e ya no oba me bi na beda oba me bia beti woni wa ka kire wo so wo spiritual marriage enu ti ne we ja no ya ti ase ja no kwa no nko no fa spiritual marriage ni nko yet me frɛ phone so no kan sɛ wona ne te no bo obi bɛte wone ɛmfa nkosia esem bebre eti wo hohuma wade eti na wagya no yes pin gya no kwan tete over 85 oba mele esusi o what's 4,000 bende me fa cho menye wa waste me time menye ma over tienko jiko to krata amlo ni nko to kasimu no Adaruma me so menya adwuma mi ne kura ofa 4,000 de pomode na fa bi ka on nye why pacho why ofa mo ne nkasa na 4,000 de kwasim di why ofata ekoye court a obefa lawyer de bia lawyer kwa appearance want to akra 5 million ubechi ho no ntumi nkasa mi ni bi ye twama no afa ma no ubedam cause obey ko tran ko boni nkuro se wonya uboni bia na odi hunhum asem a Ghana mra ye ni hunhum sem se no ntiri wagya no spiritual marriage hu no what tran se mfie we ya ofa asem no odi anim adama se be unso na woda wodam na onim Goliath kora ehunu na wo ntimi mitumi meka se tra ho no fadua me bo tirim nkum na mmom amamre kwa so ye de ese na nya ofa ahudi titi why ofa ohinsi ata Adama broniata ate bronyini ani mo fa mo kwa jinambla mo kwa jinaba jo kwa da ho nkomra me se champa mo kwa jina itonte ho mo kwa jinambla ofata wo yese awade yi ebeguo no wade ato abusua nanim na abusua no
Pacho na busuafo e no mo hia. Na ekosi sei. Ye kosi ye no. Na ne se. Enko. Amko piska. Na fa besumu no. Sabe Edi sei, unu omushi edi sei. Asa be busume be nsia ase. Be sa busume nsia ni. Mary no kore. July. Last year July. 28 July. Esa afi na ebe you. No fatao de udate uboko chira na. Busume nsia July musuri esa afi na ebe. Me dey adaro mo. En wabo de 28 July. Ayo, mando no mudile. Maami no ankasa no hwe na anka awuraba wo ne ho. Ante Mary no ka teacher ni complete. Nursery 4 teacher. Nursery 4. P4 teacher. To buy no boat of fata 1 year na ebe enkosi da bai. Next month afe. Wo so sabusu mi nsia. Aso fata wo no kre wa short no kre kan bi sei. Ada na wo yesa. Me kwere mi so to you mama. Na sama wo kan. Yo. Offer that way. On say my lady. Offer who me kosura ensem ne ha no. Aha no. Ensem ne ha no me say. Oba yes ni nyina no. O kasa nyina wo me kosura. Offer. Obetra fidie ma kasa kakra. Oh, we dey near fidie mu kasa. Ah na yo. Any say we ase. Boni ti ni echiche di. Na yo. Ah. Atako di ni boni ye mo di. Mo what? Balifasi ye obi fumu kuma o so fumu na. Do kwasem. Mama man ka ma asem ya pa. Ah wa beka. Na mo mu no o mu mienu no. Na so mu nya botere. Me papa na kan se ko fi kan anje meto ma on na kresin. Ofa, baby a odi asem le ko ni hu atiri mu ani. Se si ani di aha me pam chawo. Se si ani di me na na yi. Ni Yesu ni. Oba ni si wonya na pai. Tietia. Ensamani sunti de chiche di. Atuya. Samu kwa ejina ye ba ne abebu sa ejina ni mu asem abrampa to aso. Kwa ejina tuo ni mu die ne kosi adama. Adaro ma ejina tuo no. Ni na nanum ko tina sibiron kaka no ho se. Se no fa se e ba na 100 na dia ma no. 10,000. Okay. Ma mele be transi. Cause any panon so shedwuma oyen na hu se sika na o kan obenya enye se wo bo sika bia so na so okofa brew oni bia ontumi nkuno eye no oye adwuma bia no obi ono obi ka no de adwuma de 1 billion okofa no we onya eti ma mere on sa asem na bade but ye hwadwuma ani pa ne ye ene ye de yakasem obi ka no wochi ka ne ne de enti no so be ha adan ama no amount 10,000 we should say because we say 1 billion no jai san keka no onya no kure bi da wa ofa no we one pacho 10,000 e dia menye yo ene now ene when you order be ko be foforo be 800 million but mama mele papa you onya say sika no ade bi wo ate ase 800 million ofa no we onya ma obenya da bi o ya adwuma o na car ne dia da bi o tika mu ya adwuma car no obi tro na wo twi no won go ton car no fe camera me ma friends won send me scan no ka tell me say me ma pa adwuma ma no na me ma friends say won send me scan ma no dia ma me obeka no kwa hwe asem ne ba Mary ye hwe nipa na adwuma bi ono abie ni store bi a wote ano a wo ye dia mo ye japade bi ni ese ye koton ejapade no dia ma mo nya hwe one what ebu so fe no adwane agya kola en wadwane agya wo enti wonya ye dwuman nipa no ba no obenya nka ye be yire no enti obi ka na wochi ka wo na krate so abetra so be ma 10,000 ayo kro be gene ka efri ni nsem ko so be ka che ko fa se ka no we na nso no de eso ye ho adwuma na ope ba bi ma ye say ucha tekrema totoria onyina mbia otuja wo mfie nsia utu ohun akono che oye kama echen ti nyame ye chira wo ati Mary obi kwa betimi akase dia wodi ayame me nyoche kwa ni hwedi nyame beye but kwase abuonti
anya hwekura nso bɛka sɛ de wo so konya ayeni wo di fa niema ka wo niema ho wo bɛton wate no ha dan ne ma wate me sew me pacho ofata ya ja tum ti wo Mary ochina ko start peda no ofata wonya dan na wo kona na sika ne ka ho ye mete so sika na wabodin no onko fa 20 ma na mkasa mo ma me abusum nsia onya dan ni bia wo gi ni sika na watu na waware woyɛ wadwen so obɛwale mienu a na wapɛ ho akade wadama usom mami of asasa me yada ne say ekwanya na de so onye serious adaroma ready do manu na sisia ade na ready ekwanya no aha inde mu nsem mo ade bia besen kere me hane nsem ana se bia bibisa akwanya no ready asa he ya ba bia chechira bo na nsane no na ti ade be hane nsane obi amso no so yesi ama break akra nsia ade edan no edan na no na di kai so tu fra busuafie ono nyawo na kuti asese na ni kire onko pedan sanye ka be nim se dan kire de dan de bit magina so atua ka na se kwanya be kan osisi ide se sika no nya e judi o pedan na akwanya na be ready da be because if you on de ese na ni kire ya ofiri ho because wa ode ne koye no fata unti hobi oti wo ye dey ene bit ma se won pedan na me ntwa dan ka ne kwanya no eno no ya ma say ama me break akra emre say o de bit fancy with my man be 6 months bro ofata wo ani mre on na brapa mo man sole ejuade obeje ne lete said wo kan benya ani abre na se me masisi ejuma nyu ho ame abonsu isia de nya manka ebere sa because what was say ofata so obeja ne kwan afi next month ne afi ana wo say bo won tena wa bi so na obi pe no na obeja ne kwan wa kwan obi so be hu ni mobo nyame de ni na wiem nya ne sachara na watimi kra kwa wo no wo sa je na tena wo say 1.6 months adai ma Mary say o say ofa kwan kwaja ne ma 6 months ya me sa 6 months no me so ejuada ya de be kolo ya safu jemfio ni akose vo no court so FM enu anu no ofa da mase obetia sorry yen sorengo ai meda menyi ntum na busu mi sia de ene sai edan ha ne de se me ha de ama no kase sia ofati se sia nkomo ayedi me betua ekonya ne skama zi ai edan no okope dan bia okoye ochene yai wonya dan no mitio sia waje atum se obetua 10,000 edan isi se bi wisi dem ha na mutua dabi afelo no wokore wonya bi na wunya bia na wo pe wo se na otua na wasoma lo kana me chese sesia min kura djuma sesia busia ne pekwa mun kura djuma ya de bubinya so ati ase enti anu nu de enu nu fisa wo ma bre nu kwa nu kakari adjuma fisa wa fa bo so botu wa peda na ma ofata edan ni de wo be pam na animu yi na kwankwaja abusu mi sia no ne se wa dodo me chese na na me se wo waje atu akwankwaja abusu mi sia no ewa patu wo be no mo fa se wo peda no nya wi ma me ne bia we odo asem te wo be se no kura na mi e bia ni nya na ma nya bi kura na e bia ne bo na wo so kura na e bia se no nya va ko se nipa na ko cha no no nya so bi na onyo so bi ya e kasa we me e kasa oba na tena ofata me die hia me ne tena bremu no ye peda ne ma ne wi a akwankwaja sika na me se bosu mi sia no ewa etite so obeni mu de be si china busumi sia de wa ye be ma busumi miensa upeda na ma na ye ma busumi miensa na wo de apiska na ma tietia so obetimi dia Mr. Chamati asho for me do bibi aseso jibe ma ye kwhwe video no e ba ye na ye ma mi asem ye de be piem ofide mase no ye tu ye nsa de frɛ ye papa no ono nso asem a ono nso ka kire ye no ase baako kase ase asem no ya ye competition asem e wo fide mase na mmema no bi no eja moma se banisa war issues na moma man like some kind of words am use suma man enye yen ya na ye boy ho sometimes no so na fault no
ebinom efi bema no ene ebinom so efi mma no eni ntini se oni obate na eba ne sa wo mu nsensem ana se we aya na mu make sure say mu be de mu be hwe both side mamu nya ma adwen se mu hwe oba no kwa side ba ya ma me situation yi obusia nyame onimdie nti aye de oye ne sa so wetimi akwa wo nten at least eso oni oba no communicate sometimes ne yema mefo no anase manum bi etisa nya manase o maybe menwo nti betimi akwa fo oba fofo ne na wo kasa de wi a oni nipa no be de ebe kasa na nipa no be de ebe gi atu but ase udi nipa nani akoye wa bonten ene die emfa kwenti ye nua mema no ye papa nom ye sremo sometimes it's issues we see mu communicate with the lady no na onu so hu o me yere sisi ana awo between you and me ne emma nti ja yensu ye legacy de yentimi ye de yentimi ma no nsi between me na openti e pese eto aso oba no ebinum ti ase ebinum so de omo nti ase tebusia ha na medimo ebesisi ano ye papa ne de oba no one waware no okofa ne fie busia mu nti na ese bema no esanso de no kwa ekoma na busiafo because ene bibi sisisi a ebusiafo no beka se ye ba no ewo nchen nti onye ade papa no eno aneja ye hwehwe edi efi ne nchen edi amedi so ane kechi mami esi enesen ebesanso edi hyimu ewa hebium ebusiafo